Albert Wesker je bio arogantan, Oswald Spencer je bio megaloman opsjednut bogovima, ali Victor Gideon... Zaboravite klasične Resident Evil zlikovce, Gideon je potpuno nova razina kliničkog sociopata kakvog Capcom nikada do sada nije napisao. On ne želi svjetsku dominaciju, on ne želi biti niti bog. Njegovi motivi su toliko duboki i osobni da mijenjaju apsolutno sve što se događa u novom Requiemu. Danas na Joystick Legacy-u ne radimo klasični uvod. Odmah vadim 3 najbolesnije lore činjenice zbog kojih ćete ovog lika gledati s čistim strahopoštovanjem. Pa, idemo! Uzimamo odmah za primjer njegov Requiem virus. Do sada smo navikli da te virus ispere mozak i napravi od ljudi bezumne zombije. Ali Gideon prezire Umbrellu i njihove patetične greške. Njegov virus je dizajniran kao sprava za mučenje. On prepisuje DNK i mutira tijelo. Ali, pazi sad ovo, ostavlja frontalni režanj potpuno netaknutim. Svako čudovište koje upucate u igri, svaki onaj mutant koji vrišti po hodnicima je zapravo potpuno svjesna osoba. Oni osjećaju svaki metak, svjesni su da napadaju Grace, ali su zarobljeni u vlastito mutiranom tijelu bez ikakve kontrole. Gideon nije stvorio biološko oružje, on je stvorio vječni pakao za žive ljude. Ta njegova hladnokrvnost nas dovodi do masakra u Wrenwood hotelu, gdje je ubijena majka od Grace Ashcroft. Ako ste mislili da je onog mutanta poslao tamo samo da ušutka novinarku, niste ni zagrebali površinu. Hotel je bio njegova osobna Petrijeva zdjelica. Sustavom ventilacije je testirao brzinu širenja virusa u zatvorenom prostoru. Ali sjećate se onog nezaustavljivog bossa koji vas tamo proganja. To zapravo uopće nije neki nasumični nesretnik. To je bio Gideonov rođeni brat. Njegov apsolutno prvi testni subjekt. Tip je toliko lišen emocija da je doslovno vlastitu krv pretvorio u čudovište samo da bi testirao učinkovitost svog dizajna. I onda dolazimo do pravog razloga zašto kroz cijelu igru fanatično lovi Grace. Zapravo nema to nikakve veze s nekakvom FBI istragom. Ako ste gledali možda moju prošlu analizu, znate da je Grace zapravo u svojoj nakći Oswalda Spencera. Ono što igra drži duboko u kodu je činjenica da je Gideon bivši operativac rivalskog HCF-a. Njegov ultimativni psihopatski cilj je potpuno brisanje svakog traga Umbrelle s lica zemlje. Grace je zadnji živi relikt Spencerove ostavštine. Gideonov lov na nju u igri nije pokušaj zataškavanja dokaza, to je doslovno ideološko čišćenje krvne linije. Tip koji vlastitog brata pretvori u svjesnog mutanta, samo da bi se osvetio duhu starca iz Umbrelle. To je razina okrutnosti koju do sada još nismo imali. Koji je vama detalj o njemu najviše mind-blowing? Ovaj za brata ili za to da su neprijatelji svjesni? Tipkajte mi u komentare, čitam apsolutno sve. Lupite like, pretplatite se na kanal i vidimo se u idućoj epizodi Profil ikone na Joystick Legacy-u. I to bi bilo to za danas, ljudi. Bok!